Hi, namamukela nakambe ka Master Xitsonga Analyst Channel. Ya, namuntlha hi ta hi kha hi vulavula hi Mayengani na Prince Rhangani album. Ya, so already an indicating ku album ya Mayengani yi ta hi kha hi huma hi ti 23 ta September. And na video already se a ni hi endleni yo Mr. Post di zama ku va di pfala Mayengani because ti ta kha di humesa around this September na October. La di nga ta di karhi di featuring DJ Gift na Nomonde Roja. But on the other side, mhaka leyi ni nga se yi toucha a ku ri mhaka yo Mayengani on the other side i va a ri karhi a challenge Prince Rhangani. Loko Mayengani i ta humesa September and then Prince Rhangani yi ta va yi kha yi humesa hi October. Tanihileswi mi swi vona ku ri ka screenshot xexo lexi nga fika xi posta hi the 26th August leyi nga fika yi tsaye ku loko ku ri October yi le nyongeni ni yimeni ku lunga. Nyimpi ya machayina ma yi tiva n'wini. So Mayengani hi ndlela yin'wana kahlekahle i ta va a ri karhi a zama ku va a pfala album ya Prince Rhangani a ka ha na ndlela yin'wana because Mayengani i ta a humese first. So sweswo swi nga endla ku va ku na high chance yo Prince Rhangani yi fika yi nga twali total this time around. So at least malembe laman'wana a yi twala nyana because loko yi humesa laha Mayengani a fika a humesa late December mavo. Mara sweswi Mayengani hi nga ta a rhangini, so swi endla mi kuma ku ngwenya mkhulu yi vheta yi fika yi nga twali at all. Loko mina mhani ta ku hayi a yi humesi before Mayengani a humesa. Loko ku ri n'wina mavonelo yan'wana mi nga commenta below. Loko ri mi nga subscribe a ni ta kombela mi tlika subscribe. Kasi fike kwini pakati ka fiki kaisa katingene kwini kasi fike kwini pakati ka fiki